来关心 AI 人工智慧熬模仿，即马有外国的配音员就较烦恼讲，总讲因的声音叫 AI 模仿去，安尼因会无头路，所以是呼吁政府爱定相关的法律保护因的声音。伫麦克头前唱歌表演，墨西哥有名配音员菲利欧重现一位同为马达加斯加角色的配音，伊的声音甲其他配音员同款，是墨西哥甚至拉丁美洲囡仔的记忆。看起来是不可取代，毋过伫 AI 人工智慧技术愈来愈发达的时阵，因的声音开始受威胁，甚至盗用不止夺走因的声音，也抢走因的工作机会。Estamos peleando contra un monstruo muy grande. Lo único que sí es que necesitamos estar protegidos, pues cobrando lo justo, ¿no? 甲菲利欧同款 AI 技术已经互配音员开始警告，所以由欧洲、美国甲拉丁美洲等20个配音员工会组成的联合记者组织，就特别翕影片，呼吁外界重视因的专业，要求透过立法来做出相关规范，避免声音互人偷去。Hola, somos OVO, la Organización de Voces Unidas.Somos las voces que has escuchado desde tu infancia. Nos escuchaste en alguno de tus juguetes. Y nos escuchas en muchos productos que usas a diario. Queremos tener derecho a decidir cómo se usan nuestras voces y decidir qué se hace con ellas. 其实目前都已用 AI 语音生成的收费网站，亲像 Revoicer 就是其中一间收费平台，合作的配音员能得到部分的钱。Se alimenta el sistema de inteligencia artificial con voces que ya existen en plataformas que hemos estado por años subiendo, incluso los mismos locutores y todos los creadores de contenido. 荷兰德斯表示，配音员并无排斥新的 AI 科技，因是反对 AI 公司或者是软体无经过配音员同意之下使用因的声音。目前墨西哥已经开始讨论相关法律的制定，阿根廷有法律规定，就比真正的配音员进行配音，机器配音无被允准。公司新闻张如平报道。